Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ke National People's Party lani ke NPP kala penbenapat ba ya ke Kong Jasmine Lingdo kum ke kertong jong ke seng NPP ke banyak khun ke election MLA Arhajar Arpulai dan Nong Thumai constituency ya ke ni la penbenar National Vice President jong ke NPP ubadairu sembut Menteri Rangba jong ke Jella ubak Preston Tensong haga jingelang pediang buram ya ke Kong Jasmine syaka seng NPP. Hagani ka sngile don lang ki nong yalam bah khamat jong ka NPP bakin thop ya State President Dr. WR Kharluki bat kiwai pan. Haba keren hagani ka jingelang ba Preston ong bakin nong ele persya ya ka Kong Jasmine kinom don daw da kumwai pat ban kentho ya ka Kong Jasmine henrai tang kawai ka bakin kentho ka dai bakin ong bakadai ka politik shiyeng shisam namar baki henmen ki para jong I kum ka Kong Amprin Lingdo bat uba RG Lingdo kidai ki politician. La de gapor bang ne ka than ka jongi. Nin yelai de jingrat bat ki pat ki state hagri India. Hoy kum ka party ni la persang ni wan ra ki resolution ng ILP ni wan ra ki resolution ng HDL kum no bat perkeu ya ka tien khasi bat garo. Bat mentah wegi isu kebahakman ya kini ke sorkar ke jongi kalong wanra ya ke jing songsuk hagi than kapur ke jongi bat kata ni kum ke parti nilarai wa hagi ni ke tem ke jongi nin wanra ya ke solution na ke benta ke boundary dispute ke bala dia barok sanpau snem benta bat ke sorkar Assam Menesha abangan keren mestang tenat paha di Deputy Chief Minister yang nila rai bangin wanra lani bersalt yang ni problem kabi yang inga no retreat no surrender balai bagi happen solve yang ni problem san post nem nek sine ke state ke jongi ke bomdon upur Usam Bar hari ni san post nem ke bejia kat ki bewan ke sorkar ki om status quo nga ngali sikite ki than janjils tu ki ba khapot bar Assam nangta milek senangpi ke status quo ki san post nem wasam nang kentur umakhliau nang kendranbir kita ke status quo kabingi im mentasan pausnem bat kaladai ke por kabang nginum im syo hagni ke status quo bat kita kedai kum ke sorkar kala sim ye gni rai nyin ya be kum le rai lang da ke sorkar MBDA nyin la rai nyin ya be nginum khonyo la don ki parti ki hadin barai ke nang khonyo ke song api ba pin ai ke disyai hoy kidon ki penwit hagapor kidon hagabor kimle ai nrem de kim don hagabor ki wat daw walat kuma prasnem Dr. Mukul ulang kum Chief Minister jong Meghalaya umle ai mentapat usdang ban wat daw ki ke pres ngagong ngakerpat iki don be like a dog in a manger policy. Yaladiru pimle dikiweru pimai. Te aduk mengatuk kesengi perlok yang ngagi om. Habis keren yang direkam bagi penwit ini ngong PE TMC kemud kumni to mislead the citizen of Meghalaya. Keai bagi keren ki persang penthami ngangan om PE kalau poi ke puat keba hoy yang ini letip kong di politician henry nin yang ini kejungkup politician kejongi nuar balai politician uperkhat sun snap kat bo statesman pat uperkhat nabanta galaway bat kejat benrew jong ke ri kejong namar kata
nilarai bingin yat sekmat halor kini ke border isu bat ni buah bik baik ba ladapi yahab jingur kini ke jingle ke jong ngam har tetin ngi yo ke jingir syad ketua kesengi ngawan sekitar kita meriau hadin bang kerennya ke jok kini isu kandidat yang inang tu orang beriu kena kuat dengan wan situ. Nomor boleh. Kalau poi ke por, ba ni dai benrai, bat ni rai. Bat kumbang ba prestun mana? Nila rai, nila yat sekmat, nim kuat so bani i. Ya kejing dia kebam sengau si hak itu ketain border jongi. Kebejiau arjar pau halang pi. Ni do le na e mesin lui. Henry lada agni ke por ki kop kanu hak to ke por bagi don ke bor kimla bale ai ru yo kulit asam usulai ki briu jongi siap lemar kata kumboong di deputy chief minister jongi ngingin ya sekmat bat daga wei ke temu ban yo ke jing sruk jing san hak time border ke jongi ngin wanra ya kena solution but kumboong iba kristol no retreat no surrender kawai ka bangakwa ban ong pi kum ka parti NPP nga thai pher ban yo balegri ong ta namar mensua ngadon ka parti kongres wat la dengan dei makana usiting MLA ru shitom tibio tiket nam yo tiket o ke jinga khun ta ma yo tiket ka shitom Nilai mangi pat nakaliang jong ke NPP banlait ke jingya pat ke jingya perang banlait lu haka bakhat lu ke jingya senosi nginang penbena lepai ke tiga ladadon bawan kena hadin nyong tu ye trelak lagi ba ban jonyi pedial sengobah Kedai ban ong ban jaga tiket kemlong su ban ong kumlong nur. Nama la de biak aktin ban ikom jasmi. Kata kedai kemang pa ban ong ya pi. Kata kedai ke nongrim jo kapati yang pergi. Sapet nang de syek baru ngidiaj da ketegal ti. Ban ngangit skem baki we ke parti ke jela ke joni. Hakabak hadu kisabut ya ke nuksa bat ya ke nongrim jong kapatien kawai ka bangakwa ban kentukan pam ya ke blok ka betemai jok NPP yang dia nong temai ya ka women's wing bat kumjuru ya ka youth wing tong ini trei tang kawai ke jumut berkat ndai ban ong mangin don ke jingya pher jingmut begin don ke jingya tan patulun wei lagi trei ke tam ka wei ke jingmut ke jingmut bat kata kelong bangin yo ke yo so obatian ha kene ke general election kaman salong ha u ar hajar ar ulai kawai ka bangakwa ban suput ke mau kelong ba ki opponent jongi la syai hisni ka ke isu ka bagian penik segi pat ba nong tepun jo ka nong temai konsensi galong iwe iketin tang silai kin ong family politics ka ka bagian kawangi kong Jasmine galong hey dah husiar namar ba kane de ka family politics balikin ong ta namar ba yang pri ni dia balik mensua nadu ikpa nadu iba pita ma banyak poi iba arjil no poi kong amprit ban mentanang ni untuk temai nak kalian ke NPP ngelarai ban ai ye Jasmine lendo tena kata kadau ka bangamut ban ong ya pi ni nak NPP ni jit yaki kandidat om nak kalian jom kaya gaset om nak kanono kadal ni jit namar bang yoi kabriyo kabadon kasap kaphong
ban syakri yakit paitba jom ke nong thumai konstituensi baru nakam ta ki paitba jom ke jelam ikla jadi barokawi kata ke subjek pedeng kaba pelong yang ni bangin jid ya i Dr. Jasmine Mary Lingdo by long ka official candidate jom ka parti NDP nande nanong thumai ningkong kaba penong yang bangandrung mentah kenti amar ba mentala katukat ni snem ngiyo iba kijing kenrum kendram kilabun pelan tigung kenong kemi ngakwa ban yalek kan balai ban wanra kajing sup aki yeng kisem aki kena samla ki jongi batro ki shnong ki thau tinga tharai ngila la sem la na yeng jongi ti baro-baro hi kila keren kat tu kat ni yang amta beli ngimya femele ekni ke election makam dei ka masuk manle ek election tinggal haban perkat ba berhabang ayo i ba i amperin iba jongaru i kloy banirap i men kasi jongaru i kloy banirap tinggal so shngai berhabang ayo i bangadon roha ka parti ka ba dan shisha ka ding kata ka hope mo bagi orang ngejing kermen teka penklo yang abangan yale ikini election paling ngaslam ban rung syakani but ngakwa ban pen crash way la dia actually mar ban shim ban kit ya kani kalingkor ban syakri ban unra kita ki policies ngidon kam bangin pen crash la dia tinga tharai hakajing yo lad ban trei ka kam ka jam jonga tu ka baya dei bet ki pajba ngayo iken kita jing e ki pajba bat abang ngayo i ki jing e jong ha ki pajba tinga na social ken ban shime gani kalin ko ka baning kong kalong beror ngut ki pang yang prin riyo ka biok kri ka bala ba ti iba jongi imla ban wan shiki jaka bala bun crowd kumni Umar iru idang ya lembaga jadi sumar kejudi. I have to respect that. But they are there in spirit with me. I think family plays a big role. Umar ni na ya long ya syai ba. Abang ala rai bangan rong sya ka NPP. Ndai bangale hi la di simet mo. Ngaya lembaga jing ya keren ya selok lang bat ki beroar. Bening kong kabang akwa bande kalong ban ayaki ya kata ka jingsuk akarukom bakin yo ya ka kin yo ikilenti kin yo ya ki nalaro ki batikna baki kena jungi haba kile shi ki jingkuliru kindalet kinda jid lagi jing kulir dah kabasuto bat bangin airo ya kata kalat iki samla jungi habakila adep iki jing kulir jungi kuno bakin yo iki tuki lat sengkam ken kini giba very important yang amala dang ngimerap iki long yeng jungi kumka kantai brio ngangayo i gajing e baki yeng kisem ki dan hakijing desi hakijing duk ne hakijing pang ngayo i kita berok bat ngakwa banirap kita dang sang tengah runga klem don jekelmen abang ayat man kasi pede amal bangi nakayeng lah hikai yang ibengin lek bet syaki baki om kita ki families mo kayeng kasem bengin lek ya sngap ya kana bat ki bangin airu yaki lenti kilat ki lenti yaki brio kuno bakin yale kita ki jingit habang aki sende shatai ka baningkong ya ka bang yo snow kalong ba ani ki kloy ba mamenta ka kenti kandon kalong kome tinga tharai kajing kata kajing
kermen ke jongki ba ki long me kin trish tom kata ka pen ai men sim yana ngala bani yele gani bangan poi sya ka thong ru namar ba kila ap mentala katukan nesnam ba bun ki jing e snong ke thau